Anya laki din! Agsubli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Agan-anad kaya ti panagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun gayam, alaan yun dahito sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulen asing-sing ken kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dayta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Naggana sa Sa dino ti papanam, Saryo. Awisag man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakit. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan nakunak, Saryo, Ikakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. No makita da dagiti alas kaw. Paramag day asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo milibakait. Nes ngamin ijay Dubai di anak na. Dakkel ti sweldo na. Ngam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw. Ha? Pasikat. Bayam latan. Trip na nga rod mait. Sa maysa, mayran-rano dakmait iti kinaparamag na. Una, tamay sakamat asumusok mo. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat itaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayawn, kasla kayo maten aglang-langa akaldaing. Ayan niya laki din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab kapay. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y parangan, Saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang ipakita ti kabarbaro sa sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam apo managnaka ta kaya mo ngay para magdayta barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina day tao, numapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan agatagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, awan bibiyang ko no nanginawan no saan. Tasanak met nga graraman nakasken ka. Feeling. Anyal hagi din ni tatang. Agpaiso may Saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang. Hoy, Saryaw. Napaklan ka para mag. Amang ano day tanto ti pakaisagmakam. Anya kumangay ti pakaisagmagak, tatang. Uldapon na ka. Agasem, iparparamag mo pa day ta balitok a kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Hay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asimmangput dito'y balay, Saryaw. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmagak nga gusar iti balitok a kwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Pakaisagmagak kano nga raw tararamiday. Talaga ba itaparamag ka, Saryaw? Ingkakit din iparparamag dagiti itidken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot saling kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa papasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak maiti araramidam. Pumanagnaka iti paraangan. Kas kala turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talagam. Nakapurpurma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maisa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kidaing. Ay, kat bad trip ka na. Kaisuna baro dagiti usar kaw. At dapay balitok asing-sing kan kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, Saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang nateng, Saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng? Karne ti sinsitaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya, Uy, manang, nung makitam lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. ay naggana saan. Itay agsapa, nagarmosara kita imported a corn babe. Itay mo't pangal daw,
nagsidaag iti lanson mate nga imported. Isuan niya kasapulan tagsiday tinateng, para lang dayta kadag iti awan makukwartana. Yaks! Atoy ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, Parisaryo. Sana all maraming pera. Hehehe. Ay, diya kaya tagpainom, no kornik lang, ti papulutan ka. Kababain mo't ka na kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak, no awan ti papulutan ka. Bala, agpapas tayo nga ginumit ti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, Parisaryo. Saan ka nga agparikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At dapay nga agbilib kayo kanyak ano ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kutse kunam? Kung pari itaw, datay kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Datay kumakutsi at tumayab ti kayat ko kahit. Ay nagganas manin ano tumayab ako tigatangan, Parisaryo. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan lang nga bulan ti papanantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, Parisaryo. Ijay langit. Ay. Nagganasan ngay, Parisaryo. Aywan paray. Kalpasan ti panaginom tayo ditaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailan ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anya laki din ni tatag. Awagan na kita ni ti Senyor Saryaw. Talaga may? Kas kalapangkis akarag anakaida. Nagdakalan tabuk si Mau. Day talagin inom iti arak ti among maramidaon. At dayta ka manin ako nagtatang. Isungarot ti kayat ko maramidaon. Nakapurpurma ka. Naganglik ka mga ron. Tatang. Agat arak pa'y latipayod Mau. Inaldaw kang agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Hua! Ay, naawanan ti bagam kanya tatang. Go away! Go away taropam. Anya nga ta, no day ta biyag mo ti ag go away, salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay, awisak ko maiji balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani natay idinaudi a panagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapoy tinalabas a panagiinom na iti arak. Agsasaw ngagmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni tawi. Tamangan nuad-adda a madadail ti ulo na. Saan kalumat nga agsidsida iti natang ni Saryo, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baganakan ka, di mo papatsain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngamdalagip ka o dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Adamot ija tay manugang ka. Iso ti agsida itinatang ngalakom. Sige man nga rod, biyanong. Kapuros pa'y mat nga rod dagiti lako ka natang. Nay, anya tararamidam dito'y balay, manang Rosay. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Imbagak matenken ka, manang Rosay. Saan kami agsitsida itinatang? Ha? Karne iti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asaan kami agsitsida itinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulaw, manang Rosay. Apay ayang ay papilit mo ti umay agla ko itinating dito'y balay may. Saan kami nga ron nagsidsida iti ruot? Anya? Go away! Saan kami nagsidsida iti ruot? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Ruseng Saryo. Kababain. Ay, awan bibiyang kao na mabainan. Imbagak matingan ko, saan ta nagsidsida itinatang? Tapasig akar ni ti sidsida ta. Baknang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida itinatang. Gaputa agraraman ka abaknang. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpaangit ka mo nga raud. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta ngagtrabaho iji Dubai. Nurse ko naman.
Nalabos na ita na kinaparamagmaw, Saryaw. Si kamot lat maibabain. Mala, agluto ka kida itinaima sa pulutan. Tao may dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka manay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? Haw, salawasaw ka, limalalakyan. Atiw mo pa iti babae, amarites. Imbaga ni Bagabaw, amadadahil ka no ti ulom, lumabartag ka, pare. Pat-simot day siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman tayo nawis nak dito'y beer house, pare sa Real. no problem, pare. Awan, apulos ti kastusem. Siyak ti magamong agbayad iti inuman tangarak. Awan gayam. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmaglata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa Real. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. No, pare, ikaw, kakaisuon na anag pahuit diyalag ko. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare sa Real. Mga matumba ako na magna. Ano nga, agawid tang arunan. Wawawawan na. Agawitan, pare sa Real. Maulawak at talagan. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga, pare sa Real. Dua lalaki ito nakabalangan ni Didalan ta. Ha? Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam? Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayong agtungpal? Pag-asayaw! Di wala ti kwarta ka na laas ka! Alay! Ay, nawanan di balito kasing-singkin kwintas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gongguna ba? Anday Dahil ka. ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa na gitawan at bay na lalakay. Ay, anday ka. Ay naapo sa Riyaw, agnakam kamo siguro itan. Manipod ita, saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta. Ano tingin mo asawad sa lay? Impulong ka ter aramidam iti anak ta. Di ka lagbabain. Saan napidpiduton ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanday ka. Makamo ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-maysa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla manay na yun ang lagi ti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ang timay sa kalding. Sa dino nga tinangalami ti kalding. Napidot ko dya igi ti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsao. Tama nga no, at damakangag kan ka akaruba. Kunakon kat at tinakaw mo day ta may sakalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nyalakit din ni Rona ya. Diyak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije ka bang ibang barangay, pare Romeo? Kasta ka di. Kasarsaritan mo di tayo dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man di natakaw a kalding ti pangamaag. Ha? Tinakaw da ti kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay, una yan.
Agraira man nga rudan dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kaldeng. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko mati tiyan nang agsiday ti karni ti kaldeng. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinagganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan iti manok. Ay, wan Romeo. Sana all addatarakan na manok. Nagimasan nga iti karni dagitaan ni iti ba manok. Yummy! Oy, rabi iunahin, Romeo. Maturog kan. Maturog kalatan, Rona. Bye-bye anak latan. Tas anak pa yung makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mo maturog kalatan. Di kan damag-damag. Makamu ka no di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakid din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog. Tas sa anak pa yung agtuglep. Narnakan lakid din titurog ni Piling. Naidapmatan dagiti silaw na. Ay sinalbag. Taol dagiti aso dita abagatan. Naman no adda agronron data no diti sanone nga dayo. Dayay. Nagsardengin ti pa nagtaol dagiti aso. Gundaway kun dayto ang mga laka dagiti manok ni Piling. Kwarta manin daytoy. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matitoy balay idirabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling. Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamo kan Romeo. Saan ka lang amangalding? No di kat agmamanok kapay. Anya? Mapanag nagakla ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari nato. Usarak man ngagtalon. Imbag paiken ka tada igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, nato. Nagagutak ngamin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sos, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaeg anapukaw. Apay, pari nato. Kita matlat tanda kiti kalding ko. Ha? Kwa. Naglulumag dagiti kalding mo Amumatan, pari nato. Nagagutak ngagtarakan. Dakbay-bayan amabisinan na kiti kalding ko. Kanayon mo't nga grunda dagiti tanod ko. Yung saan da matilew dagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabangibang a barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw, at damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No adamadlaw mo akarkar na iti arubayam, itiks na kadagos. Tamumat ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no adama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron, ha? Ang mga nuad na makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin ngagtatakaw ka? Hustoon, di mo pigsan ti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tiba Manok ko naman. Kakaiso na nga do ti manok ko, pare nato. Pinartik mo tanjay may sa atap no maramanamit. Agyaman na nga ro data, sakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, si kaamin ang tinagastos. Anya lakit din ni pare nato.
Nagbasit la banag da ita? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak, pare Romeo. Nagagita nga ro, di so nga dulat ti kwarta. Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napaya nagsanay ka. Malagip ko lang nagiti manok ni Piling ang nagpukaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalalaang timan ni Brown. Ha? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam nataw. Dayta tinapaliiw ka, hindi naginom kami iti balay da pare Romeo, kapitan. Siyak man timang paliiw ken ko na. Hun, kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na, ken nailasin ka ti kalding ti pangamaag. Ah, Hun, kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ron Anya man hindi ta pagpupudutam. Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumbang pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung agtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapag kwartaan da ito'y. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga tati aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew met. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko amanok. Nananana, sa balit ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw dito'y barangay me. Ha? Ipakamok at dagos daytoy kan ni kapitan. anya ti aramidem itay iti paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa balit itinor ti sarita kapitan. Anyat pagkit kita kanyak? Adadakas nga aramid ko? Apay, akas ta ti sungbat mo kanyak. Magasangan ka, ta adda aramid mo. Ako naknamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibagak nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Anya lakit din ni kapitan na ya. Kaslag dua-dua pa ilang mait. Apay alim mabaga tarupam. Kas kalamapaysuan Romeo. Aha. Maduk talakla sikati agtatakaw, dakas ka kanyak. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklat ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliiwan. Saan ka manin amakaid na? Panawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amom. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pagpabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak-anak kurang anang bagbagakan ka. Wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilayda. Subliak to'y dahin to napudot man ti panawain. Nas ka na padakkalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no may lakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Agawi dakit din. Dakpay nagarmusar kahit. Mabisina kaun. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kentibaka na. Ay, agtatakaw day tatao. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko dito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong aramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidag. Wen kapitan, dayta tinapaliiw ko kan ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali na paliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tahanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglemang, saan nga kuri kanyak.
Dakas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay Romeo, kas kala maururaman. dagiti tarakan ko akal din kan baka. Apay dagiti taraken mo? Awan na ba't ni taltalon? Anya? Dalaki din ang alaka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akal din kan baka. Pagkwartaam laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga tinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak de diyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatak matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kun ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidak day tatap na agnakam kan. Di mo aramidan day tarona. Diyan ko nagtakaw. Basta di nakipulpulong kini Kapitan. Pangasim. Anya? Ay, agsingsing pa takon bakit? Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Di nakipulong kini Kapitan. Diyan kaya ti mabalod. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nagatua pulutan kanarak. Mansaw kagatua. Kakaisu na nagadaw tinapasadaki di kalman. Ay, wanagan eh. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kagatua. Ama modak matan. Talaga nga ado ti katangag nga arag kan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Una ito nagpainom ka manan iti arak kadag iti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna nagadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayat na itangar aramidam. Gastador kalaunay no anda kwartam. Aday ta kayo manin, tatang. Puno mo ti bagbagak. No kumataurnong dagiti kwarta nga igat-katang mo iti arak kan pulutan. Diyan dapay maurnong yung agasawa. Tatang. Dahil iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpad. Tapno anda kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayo. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho, iso nga adu mo ti kwartag tatang. Ado nga agpaiso ti kwartam ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam salbag ka. Imay kayo ka din iti balay tapno sermonan dak tatang. Wine, umay kabagbagaan. Sana nasayad na tangar aramidam. Ibusem ti kwartam kadag iti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto ti imbagakan ka ni tatang gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita, datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya isaing bakit. Mapanak man nagpasada, barang makaaduak. Tapno adda manin kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwartam? Hoy, sumarteng ka na, isaing. Diyak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa isir-sirbim nga agpaspasada. Tapara matla kadag iti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumarteng kan. Magasangan ka, gaputa agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag kakit di a tao. Oh, ising. At tuyin ti utangam asa nga kilo abagas. Ken 2 a dilata. Agyamanak, isa. Mas da awak man ken ka ising. Anya ti pakasdaawam kanyak, isa.
Kanayon nga agpainom iti arak ni gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Apay nga umay ka pala umutang. Kasanumot ngamin, no adda mapasadaan ni gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes sa para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siyak ti mauma, ay, panawa ko ni gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Ado manen nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Nga pweso, Tiryo, nagganasun ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok ken dumabay. Wow! Nagimasin. Dahito yati pulutan. Agren nagkayo iti araken pulutan. Ado dayta. Kakaiso na nga dumanen tinapasadaki ti kalman. Ay, naggana sin Diyaw. Agpapas tayo manen nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daem Iseng. So imot kan mantika. Wan tatang, ano sa kunday to'y asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. Idin to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni ganay. Awan imbati ni gani asidaog tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanyak. Ay tiawanan bayin ang lalaki. Danugag san titinggid na tapno saan na makaangais. Makaturturo ka kon. Ising, bakit? Yaplag munti ka man na pagidak. Si kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Apaya sakti, baon mo kat nabarte ka karot. Sikati agtignay ta saan ka nabarte. Basol ko aya, no apay anabartag ka, gani? Makamo ka iti biyag mo. Alala, maturog tagin. Ising bakit? Maturog kang agmaymay sa dito selekta. Sabali ti pagturugak. Pagturugam nga raw, Ijay salas. Di ka din gumurgura kanyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap alak a maturog. Bakalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaidakan ka. Anya? Dwala ang akaring ti pagarmo sa ranta, iseng? Wan, sagay sata. Gimatang ka kumamat iti naima sa pagarmo sa rana. Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko, kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay ababarkadam. Anya lagi din ni iseng. Di ka nagsahupay. Di mon pakibyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idinto ta siyak, soy kan mantika laang ti sidsidak. Anya lagi din ni bakit. Anya kalaki din bakit. Hey, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti langan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kayat mong matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasaya at met, tasikan a mismo ti imay dito'y tersenak, gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo, kan ni iseng. Utang ni ising data. Iso ti singiram, saan ka tasyak? Na, anya kumangay ti pagbayad ni iseng iti utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sikat da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay ababarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. Iso nga, agbayad kan.
Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog. Nagpuskol mo't ti rupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay. Ay, nag-repair kami iti Jeep, tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay may. Tatang, Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, iso ngay malatiw kanya. kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kun kahit, naglaing ka nga gastos, no adda kwartam. Ita, umay ka agdawat iti kanap. Danugan kanto, pa'y salbag ka. Anya lagi din ni tatang. Saan adito balay ti papa na mapagdawatam iti lamutam? Mapan ka kadag iti iliblibrim abarkadam tawan makanditaw. Tatang, Kulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastanti pa'y ti pulutan nyaw. Kanya nga ita. Tawat ka niti kanap. Pasensyakan, tarigani. Nairanamit ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. anya? Kat kumusta nga, di paspasada majip mo, parigani. Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko kwa. Iso ngawan pa'y laang panggada kita. Ingka pala umutang kadag iti dadno maabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige, kasta nga rod taramidag, pariteryaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jackpot yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos, inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon kamat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw ter aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasitgak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta, napaayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo ten kwartata nga igatang ta iti masapsapol ta. Ostaon, di kan sumanao dita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang nga sikat ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan day nga inaramid mo iti asawam. Pinapanaw mo matan iti balayaw. Nailaw anak lang ng papanaw kan kwa na tatang. Mabisinak nga may iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kwa na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't lay ti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam di ti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan. Bakit? Anya? No, anyaman ti madingin nararamid kaw. Pakawanin na kaun. Maiiliwakon kin ka bakit? Sikalat pampanunuta kaun. Ay, Jack mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin Jack mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos kaw. Nagbangluak. Uray pay. Saan ang makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo ten kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwartam pariteryaw. Awan kwartak kunak lang arudin, parigani. Imposible nga awan paray. Nakita ka itay anagudawng. Anya ko mano nakita yan nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteryaw. Ay awan malagip ko at tinulungan nak parigani. Anya? Pumanaw kan.
Awan maitid ko akwartakan ka. Pautangan na kun mabisina ka talagaan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang nyo. Sakbay apa utangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko ken ka. Ay, mabisina ka talagaan. Masyan ka kanyak. Ingkag pakpakaasi kadagiti babarkadam. Saan asyak ti asit gam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka numat kwartada. Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanyak? Why, tatang? Why? Huway tarupam salbag ka. Dagitiin libre mitiarak di da ka matulungan. Sinalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyag patulong di na ko namamaw. Gunggunam Ang kakaimas paya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwada. Hindi dak amo tulungan itatatang. Leksyon kan kaday ta salbag ka. Nagsakit na ut-ut-launay dahil ito yan napasabag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka ngamin ganay. Ingkakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! At dakwartak ita, isang bakait. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya? Igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay, bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparambag mo. Anya laki din ni isang baybay anak latta ka de, bakit? Parambag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din, jak kaya ti matagtagibasay. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man agtagibasay. No makita da nagalas ti susuot mao. Ay, liblib yan da kalang. Anya? Ay, jakmat pa atiw kadakwada Iso ag gumatangak mag, titi ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay, talumot ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day taw iti agkakangina akawags ken sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mo't sa bali apapapanam? Anya laki day ni isang. Abay, nasken kadipay nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam. Imbag kumaan mangup opisina ka. Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang kamat iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Saan nakakasken ka apasikat? Gumatang agman iti bitsen, nana. Ha? Una yan day tanga itsuram, titaw. Ah, apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panawag ngam nagpuskaw day ta jacket na. Malaminak nga raw, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito pa'y day taaso ang nakaidda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamay ti asaw. Anya nga rod ti katangam, titaw. Imbaga kitayan, abitsin ti katangag, nana. Ti kayat ko asawan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa yamay sana, nana. Malamabit lang raw ta mga laki ti gatgatangam. Aha. Aha.
Adto yang tigat-gatangam, tita. Aw, adto'y magtibayad ka, nana. Ha? Nabukol mo't asa nga ribaw. Awan barya a pagsuklik dita, tito. Mano amin ay ati bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain, kan piso akinday. 4 pesos lang ti bayadam. Ilistampay laang, nana. Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay. Basta umay mo bayadan na. Wala na. Di ka kadimadanagan. Paramag mo jay manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sakin day. Ngam nabukal asa nga ribaw ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day ja atitaw. Uray siyak Sufeng. Jakbet kaya ti ugali daya atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya ti tornilyo ti utak na. Nagasam, nagpudot ti panawan ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron daya tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta. Pi man pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko nam. Ngam pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito'y paraangak. Jak kayat ni makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba. Sa anak mo't niyag parparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparam magkanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Ha? Uray anya ter aramidem iti bagim, tito, saanin nga agbaliw ti rupam. Kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't? Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na. Tapno makita damot anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katagiti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalanda ka, bakit? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay kala dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa'y dita sapatos kan badom. Untatang, may mayat mutla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang nga abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidem, madlaw aparamag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti sirbi dagiti agkakangina akawus mo, kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Ha? Mapitakan tumutla dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon. Kwa? Dagiti koryat kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam titaw. Ay, dadhail ti ulaw. Tatang? Ay, bagkapay tito. Uri adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Aya, ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay, padawatan nakman kit de. Nuadda di mon kayat akawis mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original, pari tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawiskaw. Iso adyak kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak manin itinapinta sa cellphone kaw, pari Jigaw.
Daytay nyinginaan. Ay, wow! Nagganasan, pare Tito. Ikaw na talaga. Investment ko dagit ang kakapinta sa gamit ko, pare Jigaw. Ay, nagganasan jaw. Sige. Labasan ka pa dito parangan. Inakman pa, gistampay di tersina, pare. Hay, una yun ayat ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawas na. Agasam, at dalaang dito'y paraangan ngam nakasapatos. Uray naman ije talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kaya't nalaang nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pare Tito. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngam saan met nga agbaliw ti rupa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at tulingan. Anya man ang data sangpot mo, Tito. Ay kat baro abado ka, isang. Gimatang ka manan iti badom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumata nga kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din, Tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsoon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Baybay anak katilatan. Day talatan ti pangibibusam iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa napali taagapit ak tumanain. At dan tumanin kwartata, ken gumatang ak tumanain iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel sa omnita, isang. Kaya't kung araw niya iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka, Anya? tapno ipagadagiti karuba. Akabagilag ti gumatang kadagitag kakangina akawis. Makaammo ka kunakmanen, Tito. Hay, para magka talaga. Ayos pare Tito. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare Jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin, ano agkurang ti inumin ta nga arak. Ay, wow! Nagganasan jaw. Kakaiso na nga dakwartak pare Jigaw. Aghapi-hapi tamata. Pautangan akman nga ro diti kwartam pare Tito. Manaw, pare Jigaw. Sangaribo ko pare. Sa nga ribo uli. Mapitlaing taytid ko ken katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit mau, isang anak kao. Umayak bumulod iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik-ik ka ni Tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Ay, sinalbag talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't at sir-serbi day nga asawam. Naglayng agparamag, ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagas yaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kao. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. Saan nakagumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kendo amat a sibuyas. Apay nga umutang ka. Kat nagbak nang ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni Tito, Nana. Kat no agkakangina dagiti kawus na. Nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay gumatang. Ha? Isadyak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipangpangruna na ti gumatang iti kawas na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasin day ta nga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, no siyak ti mapunuan, awan serserbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas matisidan ta, isang. Wen, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutaw.
Agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak? Ada aya kwarta nga ititid mo kanyak? Kuha. Igat-gatang mo mo't iti agkakangina akawis mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaam? Di mo man pagsisikuran dagiti badbadok isang? Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga? Isang? Wun, siya kung ti makaam mo. Uray di kan mangtad iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ayaws! Ay na, nag-anasin no kasta ba kay? Ano sa mon deta sardinas? Sana balita agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na, nagmayatain. Ay na, uray may sa ti asawa na muna tagremidyaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws, mabisina ka talagaan bakit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka amangan. Ay, uwan man bakit? Ay, naggana sinjaw. Ay, lukat ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito'y asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito'y ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawan? Linutom dagiti kawiskaw isang. Una, total. Awan mo't ititid mo kanyak apaggatang ko iti naimas asidaon. O, di daytan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana mabalain bakit? Oh, anya pa'y lang ti aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti para mag-akaskan ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon, saan ket adag iti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka mat siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't limatay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka, ading Lorna. Sagmamano ka. Nalaka na Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles, no? Nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak, ading Lorna. Yak kaya't no iti igid-igid lang Manong Rambo. At damit nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabaliin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden, ading Lorna. Siya kunti makaamukin ka, itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasa pulam a sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws a sayote. Ay, mawa mo makita nga imit mo a sayote. Ay, imbati ka on jay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan, pare Rambo. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla na puyatan ka, Rambo Lakay. Kasla na laes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora Bakit. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di taterasa ti balay. Anya? Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao.
tanarnekan kay ti Turog. Kasla agburburag abulkan ti panagurok mao. Nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok amaturaw. Ah, Uray la agresires dagiti ngipon mo amaturaw. Kas kalaag karkarumkum itinaata amaais. anya lakit din ayan ni bakit? Ibaga na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora, bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ikwa, awan da ito'y bakit? Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alimabaga ti tengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit? Basol jay si iti damurtes da itaw, iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora, bakit? Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, na, umay kan abakit. Umuna ka nga ruden amaturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin amaturog, ta sa anak pa'y mat amakaturturog. Ay, iluten ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manja. Ay, anya tinasakit ken ka, Flora, bakit? Bukaut, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man di Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod Rambaw. Daytoy laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayute. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayute iti rabe pare Esteban. Agayaw mo ti banglo ti sayute iti rabe Anya, nabanglo ay ti sayute paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Kasla masirok konti kaya mo asawang pare Rambaw. Anyang araw ti kayat mo asawan. Mapan kagsapol, itinasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambaparay. Ada kwartam? Mada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigit ka. Urayan na ang round, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagato asayo ti. Agkakaiwarada na. Huwag ngagpay suparay. Naka-miniskirt da amin. Nagganas tiyaw. Agpili kan, tadan na pilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita ne. Dita umas asidag asayutay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagaswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Asino mat nga daytoy ka doon, Manong Rambo. Alalay mo. Ay. Isa nak nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayutay. Ay, babae ko na kuma. Agpili kalatan kadagiti kakaduang Manong. Nakatakder dalaan di ta igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayak ka. Ada nalok mag-ababae. Nalukmag ka di ti kayat mo, Manong. Ay, wain adeng. Diyay nalok magti-type kao. Ngam nataanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay,
Anya pa'y lati aramidam nga ibari Esteban, asit gamo di na lukmag, tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw kamot dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakit? Bimangon ako na, tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka anak kaida, maktanganak bakit? Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa iti maturag. Jesus, di na nadlaw akasang sangpet ko gayam dito'y palay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo la pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. Adda chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga adda sayo time, tatang. Anya, ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ti ni nanang, tatang. Ay, jak mo't isuksukat ni nanang mau muklaw. Nainayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mga adda sayo, tek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y lang iti kalukwan. Kasanumit nga men. Ituloy mo, tikayat mo nga ibaga, tatang. Kasanumit nga men. Agat dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Talaga man, muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngam di na matsuksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Kwapasin siya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutim. Kwa pare, madandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare Rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Apay aklunam nga raw nga da babaeng paray. Ay kisaan bakit ako aamin? Ay mayat day taan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaeng. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ay, kaya't mo ti kwarta ba kahit? Ay, kaya't ko arambulakay. Mano ti kayat mo? Kaslaado ti kwarta malakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat kao lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka. Wow! Nagganasan no kasta lakay. Ay ngamnay. Masapa ka maturog tapno makainan na ka. Apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kaya't amapuyatan ka ba kahit? Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo?
Ay. Charon. Naglukmag da ito'y babae. Kasla ka nakal ti bagik ti gurum na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amo tinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka no medyo naladawat. Ginmatangak pa'y ngamin iti balot. Ay, Kunak no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alak raw. Umuna kayo ni iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wen. Amaw. Jaklag sasaw muklaw anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit taramidakan kwa na. Anya? Sa bali at tao, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatang yaw, anak ko. Ha? Makita na taramidakan kwa na. Papanamlakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ka o Flora bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal bakit? Nasa paak arimwar itay. Aya. Wen, bakit? Ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita. Ay unalakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. anja ngay paray, mapantamanan ag sayuti no rabi ay. Ay ketwen apare Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugak pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, uwan paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka nga ron no rabi pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sa'yo, tayo di taingigay. Ay kawanan Agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, taado mo ti pagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak da ita asayutay. Kabarbaraw. Kita niya pa'y later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayuti paray. Ay kiwan na pare Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanyak ating seksi. Sagmamano ka, bayadan ka itinangin. Basta mayat ka itikayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw Rambaw. Di nak nailasin adagaws. Gaputan na kapang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapul ak mag iti tarong. Anya? Tiyamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues!
Agsapulak met iti tarawng tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumet nga raw dagsapul iti tarawng balon-balos lang rambaw. Ay, Flora, bakit pa nga asem? Ay, di mo aramidin day ta. Ay, pakawanan na kaon. Ay, iya ko nagsapul iti sayo. Promise, bakit? Anya. Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapul iti tarong tadakas na ita. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinalbag ka naglakayan. Ay, bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliw akaon. Ay, kayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.